so video la nali tum phana ke than ponji la bangken nali tum la screen along tek pon long ekpo SSLC result mate class 10 result la so puthak sinari tum la so video long nang than pachini pon ekpo la pen pinia det se la labangso result ke klangi adet lo setame klangzima klangkle ma nali tum detail salam la bangke la so video lo si tek pon long ekpo nali tum la so YouTube channel long jong sinang ko humri milang pulte ka chinghon pen la subscribe ko to arjan ri la so dim nali tum berigon la pen latest update nali tum kilong ver ja fan adung hes tame bel arjan theklangi hodas tame nali tum berpon igder non tangte non pathiek pen la class 10 result aputhak le lang polonang la pen chethan polonang tangte non pathiek pen chethan polonang la class 10 result pima pipema la so puthak la pen so result lang le aprang nili nali tum panang than pachini pon ikpo exam amen la bangke SEBA exam 2024 class la bangke class 10 mate matriculation la pen board la bangke SEBA board la kadu kawete chini la exam type la bangke written exam la pen exam mode la bangke offline lo la pen exam date la bangke kedam tang 16 February pen cheng lo 4 March an sidakang ton pon iglo result status non an bangke non ako la bangke dag not declare stame piniklang exit pusi dag ketok pon stame tok pon la accepted la bangke 20 April mate pinyar ni la 20 April 2024 la pen SSLC examination la bangke overview nali tumana puthar nampe klang pon thu ikpo board la bangke board of secondary education assam la pen class 10 class 10 la exam date la bang 16 pen 14 march an sington pon written examination la pen kadu ka pen ke tok pon ke tok mate ke tok don la so exam along la bangke 4,25,965 student an tok pon tok don iglo la pen kadu ka pen da exam center la bangke 913 an exam center bang do pon la pen dak accepted result declaration la bangke last week of April pusita ke tok pon stame pinia that la bangke non 9 am mate 10 am molam copy update ne kilongji la an chotlo la pen ay than ponji la bangke la an chotlo la se result ke la ngi afa na le tum la so video description la stame link do ji SEBA online.org link long exit la pen puthor ni ka prega links tame ni update pitri ko so a video description long nali tum lang pon ingo hala so link nali tum copy de non la pen nali tum hodak chrome browser long dam pen tame hok pen google long pen le dam tame nali tum ada page tamo mate tok dam ni ko la pen nali tum ada official website mate official page chingpu ikpo SEBA official page la pen hada nali tum roll number la pen nali tum la roll number pen roll la pen number la toklo pulte nali tum hada result bangke long pon ikpo la pen koson si la so result kachilang nang jima la so puthak stame nili jongsi non result jongsi pi pulote nili nali tum han details salam nang than napik lang pon ikpo details ko so si result kilang nang jima la pen nali tum result long ik global so result nali tum print out ikme kali pulte nali tum download pon ikme no la so update la bangke nali tum short information nang ki pipon ne bangke la an chotlo la pen nali tum la so video ka an share go kar biang long ras tame palang ikna la pen 9 am la pen 9 am to 10 am molam hong ikchet nang jong si result bang pipo mate pilo pulo tang tin nili nali tum links tame WhatsApp group kali pala Telegram channel stame nang pik po la pen koson se kelang nang jimal so text tame nili nali tum nang piklang pon ikpo la se pini la 9 am an hong na la pen exact adet la bangke pini adet si kipi ponos tame pini klang jine klang kline la bangke nili stame puthek the stame result date la ba result time la bangke 10 am ke dam tang aningkan 2023 malam bangke la pen 22 Mei sidak kipipon jalala sipini video long bangke la an link ton pon link nang sido me thak me kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangra do an hastami nili pen kardom to change your